Gradim rozu kuću na vodi u 99 noći u šumi. Dobila sam admin komande od kreatora igrice i sada mogu da postavljam namještaj svuda po mapi. Mislim da će ovaj video biti prezabavan. Lajkujte i neko rozu srce u komentarima. Prvih 7 dana ću da levelujem vatru i skupljam zlatne novčiće sa kojima ću da kupim sve roze, stvari za svoju bazu. Evo me, imam cyborga inače i tako da ću puno brže da napredujem u igri. Ubijat ćemo zeke za Bunnyfoot i odmah sam dobila Bunnyfoot. I ovdje imamo dosta drveta i morat ćemo da levelujemo vatru. Hop, level 2. I odmah wolf belt. Ljudi, odličan početak. I tamo možemo da levelujemo vatru još jednom, level 2 i imamo i wolf belt 2. Imamo ovo groblje i zlatni novčići. To će mi trebati. I moću da kupim stvari od prodavca namještaja. Još parica. I šta ćemo craftati? Bench. I sundial. I možemo kompas. Također možemo izgraditi krevet. Pa ćemo sve da poredamo. Tu. Tu. I tu. Taman imam dovoljno drveta i za drugi krevet koji ćemo postaviti ovdje. I kao što vidite, postavila sam ga van baze zato što sad mogu da postavljam i gradim van baze. Tako da će ovo biti baš dobra roza baza. Ok, i sad smo ovdje dosta stvari skupili. Level up, please. Jej, level 4. I tamo je prvo dijete. Ok, idemo da ga uništimo. To i... ok. Tako. Ok, to je to. Posljednji vuk. Otključamo. Ne vjerujem da je išta dobro u ovom čestu. Zavoj to. I evo ga, Dino Kid. Ok, idemo sad. Ubacimo sve tu. I sad imamo i biofuel. I levelujemo vatru. Jej. Ljudi, lajkujte ovaj video ako vam se sviđa roza boja. A subscribeujte se ako vam se ne sviđa roza. I ovo je sad level up, nadam se. To! Ovo je bilo brzo. Kultisti. Uništit ću ih ovom vatrom što sam našla u lavi. I nastradaj. Haha. To. I dajte mi zlato. Čula sam tradera. Evo ga tamo, idemo brzo da kupimo neke stvari. Evo ga! Hej, šta mogu da kupim? Kupit ćemo gazebo, uzet ćemo 100. Ovdje možemo definitivno da mijenjamo boju, uzet ćemo ovo. Uzet ćemo ove lampice. I mislim da nam treba ovaj zid, kao, što da ne. Evo ga. Ovdje je stronghold. Još imamo para. Možda mogu još nešto da kupim. Sad sam našla još para. Šta imaš još? Da li želim ovo? Ne. Uzet ćemo jastuk. Ne, mrzim kad mi iskoči ovako. Glupane. Ok, moja kućica, roza kućica će biti ovako ovdje. Zapravo nek bude moja kućica na jezeru, vidi. Ok, možemo postaviti bazu ovdje. Ovako. I ovdje se popneš. I pored će biti voda. Prvo ćemo na ulaz da označimo ova svjetla. Ok. Ali morat ću da nađem puno više stvari zapravo. Moramo da nađemo još zlata jer ovo je premalena kuća. A moram da nađem i četkicu da mogu da promijenim boju. Spir. Glupa koza je tu. Ne može mi ništila. I svanula je. Idemo da spasimo dijete. Mislim da je odmah ovdje. I penjemo se ovdje. I ovako ću sve da ih uništim. A nemoj ti da mi dosađuješ. Tako je, padni dole. Evo ti. Evo ti. Okej, plavi ključić je tu. Pokupit ću ovo da levelujem vatru. Već je dan 21.
Evo ga dijete. O, napadaju me. Ali došli su kultisti i baš ih je dosta. Ali gađat ćemo ih puškom. I sad ovu trojicu. Au, to je to. Odlično, dobila sam i od njih zlatne novčiće, tako da ćemo kupiti još stvari. Samo da nam dođe trader. I ovdje ima... Šta je ovo? Sketchy prodavac, ovo je novo. Mogu da dobijem za 10 dijamanata zelenu vatru. Evo ga, dobijemo neki fairy offering. Dobit ćemo neke vilinske efekte. Opet je došao, evo ga tamo. To! Sad možemo da kupimo još stvari. Evo ga ovdje. I prvo treba da uzmem ovo, jer sam prvi put zaboravila. Tako da nećemo sad zaboraviti. I hello, da vidimo šta ćemo kupiti. Ok, imamo ovo, ali nemamo više gazebo koji može da mi služi. Ok, vjerojatno će mi trebati ovo još. Možemo uzeti čaše koje ćemo staviti na stolić. Možda ovu, obojenu. To je to. Ok, sad znam šta da izgradim. Ne opet! A daj, koliko će me puta uplašiti ova glupa koza. Ovdje možemo da napravimo čekić sa kojim mogu da mičem stvari po mapi. I wolf belt, to mi je tako trebalo. Ovo treba da uništim. Tako, uništila sam ovo i sad tu imamo naravno kultiste koji me smaraju. I sad treba da sklopimo ovaj sto, ali pada mrak i ne znam da li ću stići. Prvi dio, treba da se popnem. Gore ćemo naći i drugi dio. Evo ga. Tako, i fali nam još treći dio. A njega ćemo naći ovdje na vrhu. Ok, i evo ga, tamo imamo i zlatni chest. Defense blueprint, cool. Oh no, zašto je ovaj došao tu? Ok, ne bi trebalo da mi može išta ovdje. Zapeo je gore. Kozu glupa. Evo ga, svanule. What? Gdje je nestao treći dio? Pa ovdje je bio. Da nije pao dole. Da li mi ga je ukrala koza? Plakaću. Izgleda mi je zabagovao treći dio ovog anvila. No, zašto nemam toliko sreće? Ok, ajde da se popnemo još jednom jer ja ne razumijem zašto je nestao treći dio anvila. Pa vidjeli ste ga i vi gore. Kako je mogao nestati? Evo nas, ali vidi nema ga nigdje. Oh my god. Ne znam kako. Ok, pelt trader je tu, a ja i napokon imam alpha wolf pelt. Uzet ćemo veliku vrećicu. I max level vatra. Sad napokon možemo da krenemo da gradimo našu rozu bazu. Evo ih tu. Evo ga, uljez! To je to. To je posljednji. Ipak sad idemo da gradimo rozu bazu. Imaćemo malu rozu kuću na jezeru. Ovdje sam postavila bazu. Ovdje će biti jedna ova stvarčica i naravno moram prvo da obojim. Prvo ovu bazu. Ona mora da bude roza boja. Evo izabrat ćemo ovu rozu. I hop. Ok, rozi gazebo, rozi pod. Obojit ćemo i ovaj ovdje jastučić, ali možda ću njega napraviti da bude tamnija boja. Da se malo ističe. E sad, treba da dodamo zidove našoj kućici, koja će biti mala kućica. Evo ga, jedan, drugi zid. Da vidim da li mogu da ga obojim. Ne mogu baš, oni će morati ostati te boje kakve jesu. Sto će biti tu, ali imamo i drugu ovdje našu sjedalicu. Ona nek bude tu. I plava je, moram da je obojim u rozu. Ok, i ovdje može neko da sjedi. Imamo jednu čašu koju ćemo staviti ovako ovdje na sto. I drugu ćemo staviti tu, tako da obe osobe imaju šta da piju. I treba da ih obojimo. Njih ćemo napraviti da budu svjetlo roze. Ok, i druga. I evo ih, sad su svjetlo roze. Ove ogradice će da budu ovdje ovako na vanjskom dijelu. Označit će naše dvorište. Ono, pao je mrak. Tu. Imam još dvije, njih ću da stavim ovako tu. I tu, no, dolaze vukovi. Ja mislim da ako se popnemo ovdje, da mi ništa neće moći. No, zašto se penje? Ok, možda ako sam na ovoj ivici, ne bi trebalo da me može dohvatiti. Pa ni ova koza. Jej, moja roza kuća funkcioniše. Evo ti flashlight. Au! No! Evo
sad. Odlazi. Hej, stani, reci mi koju boju kuće želiš da gradim u sljedećem videu? Kako mi sija moja roza kućica, ali ograda je crvena, moramo da je obojimo. Da li bude svjetlo roza? Napravit ćemo jednu svjetlo rozu, a drugu tamnije roze. Ova nek bude tamnija roza. Da imamo neki prelaz. Ok, sad ova tamnija roza. I ovo nek bude svjetlo roza. Također imamo farm plot koji ćemo postaviti ovako ovdje. I tu ćemo staviti i naš lanac za kuhanje hrane, jer treba će nam hrana. sad imamo ovo. Možemo da označimo ovako neki dio za pecanje. Ovo će biti kamenčić sa kojeg možemo da pecamo i pravimo riblje juhe, to jest riblje čorbe. Tako da ćemo ograditi to da nam ne smeta jelen ovako s ove strane. Sad, ovo ne može da se oboji, tako je kako je. Ali izgleda imam još ovih zidova. Kuća izgleda kao da lebdi ovdje, vidi, lebdi. Ali trader je opet došao, tako da idem da kupim još stvari. Ok, ja nemam hranu. Eno ga, prodavac namještaja opet je tu. Da vidimo što sad može da nam proda. Možemo i ovu ogradu da uzmemo i da je obojimo. Pošto ova nam se nalazi oko kuće, uzet ćemo ih. Kupit ćemo još lampica. I možemo ova svjetla. Također ovo možemo da obojimo. Uzet ćemo i to za dekoraciju ulaza. I opet sam potrošila sve svoje parice. Također mogu da napravim ovu zastavicu. I sad ćemo da označimo... Jelen je tu! No! Kako me uplaši svaki put. Sad kad uzmemo ovu zastavicu, možemo da označimo ovako ulaz u našu rozovu bazu. Reci mi da mogu da obojim zastavicu. Ne mogu! No! Zašto je crvena? Da! Također imamo munje i one me nerviraju i moramo da postavimo to ovdje. U stvari, neka bude ovdje. Tu. I sad također me neće udarati munje. Označit ćemo glavni ulaz ovim najljepšim vilinskim svjetlima. Tako da ću ih spustiti ovdje. I treba nekako da spojimo ovo. Gladna sam. Čekaj, moram brzo da skuham nešto. I ovdje imam neke saplinge. Njima ćemo da označimo ovako jedan dio. Ovo će biti krivo. Ok, moja juha. Jedi juhu. I ovo samo ovako da poredam da to bude kao mala šumica. I napravit ćemo ovdje ovako sav dio nek bude od drveća. I ok, daj mi da postavim svoju ogradu. Ovako. I naravno moram da je obojim. Jej, roza je. Dolaze kultisti. No. Nestao je. Cool. Ok, ja imam defense blueprint i mogu samo da namamim ove glupe kultiste da naiđu tu. Ok. I dođite svi, gospodo. Dođi. Wow, što je odleti. I još imamo zlatnih novčića za našu bazu. Kristal je tu. Koliko zlata. I, ok, ostavit ćemo jednog kultista koji će biti naš zarobljenik. Napravit ću mu mali zatvor u svojoj bazi. Ok, imamo još jednu juhu, a njega ćemo zapravo da držimo ovdje. Gdje pripadaš? U kontejneru. Obojit ću ga u rozo. Zamisli. Ok, ovo je moja roza bazica za sada. Ali naravno sa ove strane nam fali ograda. Tako da ćemo i ovdje da napravimo neku ogradicu. Spojit ćemo je sa ovim dijelom. Ovako, savršeno. A imamo i ovaj ovdje kao beanbag. On će biti tu. I mora biti roz, jer kad sjediš i pecaš, bude ti lakše. Stavit ćemo da bude ovako, ova drešava roza boja. Da, baš je cool. Imam još jedan ovdje, nek bude to kao neki dio za odmaranje. Tu ćemo postaviti dosta cvijeća. Tako. Idem da skuham još hrane. Da, nisam uopšte obojila ove ograde. Vidite kako imamo prelaz rozih boja po ogradama, to mi se sviđa. I ove su ostale crvene, no, cool. Imamo još ogradica. Tu. I imamo ovo sa kojim možemo da uredimo ovako ulaz kod rijeke, kod jezera. Tu. I ovo isto možemo da obojimo u baš rozu boju. Evo ga, mislim da je lijepo. I ovo ćemo obojiti u svjetliju rozu.
Evo ga, okej, cool. Ovo je za sad moja roza baza. Meni se poprilično sviđa, mislim da je baš slatka. Ali šta da radim sa ovim zidom? Bilo bi dobro da mogu da premjestim krevete od djece u ovu bazu, ali moj anvil je zabagovao. Ok, možda mogu ovo da stavim na vrh ovoga. I da li mogu da se popnem ovdje? Da preživim ovog dosadnjikovića ovamo? Ne može, ali on svakako meni ništa ne može. Ne, što si ti meni penješ u moju kuću? Ovdje nam je ostala hrana od vuka. I vidite kako mi je poraslo ovdje drveće i ono će isto zagraditi put. I ovdje da spasim dijete. Bilo bi dobro da spustim to dijete kod svoje baze. Svoje roze baze. Zlatni čest. Dijamant. Nice. I ovdje su mede. Moram prvo uništiti ovog vuka. Padni dole. Ok, moram vidjeti dvojicu medi. Tako, jedan je pao. Nice, lagano. To i zlatni čest. Giant sack, pa ja ovo imam. Evo ga, dijete. Banka. Možemo uzeti puno zlata ovdje. Jo, medo! Sakri se unutra, on ne bi trebalo da može proći. Da, vidi koliko zlata. Pa sad kad mi dođe onaj, opet ima da kupim cool stvari. Opet giant sack, to imam. Treba mi bandage, zato što me čaka ovaj ogromni medo tu. Oh no, bježi, trči. Pustila sam dijete tu, ali ne mogu da pokupim njihove šatore. Da li mogu da ih obojim? Ne mogu. Tako da nijedan ne pripada u mojoj rozoj bazi, jer nijedan nije roz. Nemoj! Došao je prodavac, idemo opet da vidimo šta ćemo kupiti kod njega. Kako mi je lijepa baza. Evo ga. Hello. Šta ima sad? Wow, veliki rozi cvet, vidi. Uzet ćemo sva tri, ali izgleda nema više nijedan gazebo. Ništa što može da mi bude baza da mi poveća kuću. Što mislite, ili može ovo da se oboji? Ok, kupit ćemo da vidimo da li može. Uzet ćemo i ove lampe i treba nam još ograde. Idemo do svoje crvene zastavice, jer je tu moja baza. Evo je. Kako je roza i lijepa i svjetli. Ovom liku ćemo dati ime Boško. Boško, zašto si propao kroz kontejner, hej. Boško je zapeo, ne mogu ni da ga smučem odavde više. Boško, imaš čudno ponašanje, alo. Ok, nastavit ćemo da gradimo. Možda bih mogla ovaj da zagradim. Ovako, da ne bude više čudni grob. Ok, dolaze kultisti. Samarači. A vidi ovo rozo cvijeće. Wow. Postavit ću ga tu. Vidi kako je lijepo. Ne moram ići da uništim kultiste. Brzo. Imamo ovaj defense blueprint tu. Evo ga, jupi. I još više zlata za naš namještaj. Ide sve u vatru, a skupit ćemo metal zato što on mi treba za onaj anvil. U slučaju da uopšte budem našla to što mi treba. Omaga jelen je tu, ali ne može me dohvatiti ovdje na vrhu, jel da? No, zašto si se popeo? A ne, treba mi bolja taktika za moju bazu. Ok, ovdje sam sigurna. Ok, idemo nastaviti da gradimo našu bazicu. Sada bi mogla ovdje ovako da postavim. Ovo ćemo rotirati i postavit ćemo rotiraj. Ovako tu, molim te, reci mi da mogu da obojim. Ne mogu, ovo je samo dosadni zeleni list. I ovdje imamo ovo. Tako, moramo je obojiti. Cool, lijepo je. Ostatak ograde ćemo ovako da nastavimo možda ovamo. Ovdje imamo ogradu, pa ćemo i nju da obojimo. A ovaj lantern je prelijep, stavit ćemo tu. I imamo čak dva, tako da možemo drugi da stavimo samo ovako. Ovako tu. Kako je lijepo. I čekaj samo da uništimo ovo drvo. Ono malo smeta. Ok, stavit ćemo ovo drvo tu. A ovdje imamo, ok, njam. Imamo ovaj sapling, posadit ćemo tu. I treba da pravim još juhica. I što imamo još? Ok, imamo još ograde, ali da li meni treba još ograde? Možda ovdje iza, ovako, tu. Ja mislim da ovu ne mogu da obojim. Oh no, ona je smeđa, ali nema veze. Samo ćemo ih povezati ovako. Dobro, ovu možemo da obojimo. Stavit ćemo drečavu rozu. Jej. Ok, ovo je dobro, nije toliko loše. Imamo ovaj stolić koji ćemo staviti ovako tu i na njega ćemo ostaviti jednu juhicu. Neko ko bude došao ovdje da sjedi, ako bude gladan, može da večera.
i veći mrak. Oh no! Oh no! Će doći, Ellen? Možda neće doći. Ok, dolazi. No! O, čak i vuk. Ok, baš mi sija baza kad je mrak. I baš je roza. O, sviđa mi se. Izađemo da uzmemo ovo drvo, ali ne, ovaj dosadni lik me... Prestani da me smaraš. Nemoj! Au, šta ćeš sad? Dan 84. Još malo imamo 99 noći u rozoj kući. Sad sam napravila i dobri krevet. Ovaj veliki. Bilo bi cool da imam više ovih gazebo podova, da je mogu da napravim ogromnu sobu, ali trader mi ne da. Tako da ja moram ovaj krevet negdje da ostavim. Recimo, ovdje zamisli da bude u grobu. Samo ovo rotiramo. I tu je moj krevet. Cool! Zapravo je cool. Ovaj grob nije toliko vidljiv. I posadit ćemo ostatak drveta tu, jer imamo još saplinge. Idem do ovog anvila da vidim da li se slučajno pojavio onaj video i da li mogu sad da uzmem čekić i da premještam stvari. Zašto sad mora da zabaguje kad ja radim ovaj izazov? Evo me ovdje, ali iz nekog razloga nema trećeg dijela. Baš tužno. Nema ga nigdje. Ok, Jelen je gladan, pada mrak. No. Da nije na ovom drvetu, glupi anvil. Možda ja samo treba da se popnem gore i skočim na to drvo. Oh no, pensi. Oh no, zapeo je. Sve okej. Ne može ovamo. No, šta mi u krošnji ovog drveta? Vidimo baku. No! Ne! No, biće me sada, gotova sam. Ok, ne može ovamo, jel da? Biće me vukovi. Spavnaju mi se vukovi. Vidi kako me prate. A ja nemam health. Kako sam umrla? No! Vidite koliko mi malo fali za dan 99. Ali platit ćemo revive. Naravno. Čudi me da nisam umrla do sad. Čudo jedno. I evo nas. Sviće. A moja roza baza je prelijepa. Vidite moju rozu vazu. Meni se baš sviđa. Vidite moju rozu bazu. Ovo je trenutna gradnja. Kao što vidite imamo roze ograde, rozi gazebo. Kad se popnete uz ovaj gazebo, imate ovdje 2 šoljice da popijete čaj i možete da sjedite na ovim rozim sjedeljkama, kao i ove lijepe lampice. Gledaj kako su lijepe. Meni je prelijepa. Ok, pored toga imamo malu kuhinjicu, vidiš, a ovdje imate dio za pecanje. Kao što vidite, ovo je roza kuća na vodi i ovdje ima dosta ribica, tako da možeš ovdje da sjediš i da pecaš. A iza imamo isto ove roze cvjetiće. Ovdje vidite i tu sam postavila i krevet koji mi daje više dana. I ovdje imate juhicu za vas koji ste gladni. Ok, mislim da je baš lijepa baza za sad. Poprilično mi se sviđa. Ako želite da napravim plavu, žutu, zelenu bazu ili ljubičastu, obavezno mi napišite u komentaru. A mi smo postigli 99 noći sa ovom prelijepom bazom. Vidi. Lajkujte video kome se baš sviđa. Čak imamo i malu ostavu ovdje za naše drvo. Ali trader nije htio da mi da više ovih gazeboa i onda je moja soba dosta mala. Ali u sljedećem videu će biti veća jer ćemo imati više sreće. Umrite svi! To je to! Ok, sviće. Dan 91 plus. Sad ću vidjeti, fali mi dan za 99. Puntava. Izgleda stižemo dan 99. Ne, fali mi jedan dan. Ali nema veze, došao je ovaj ovdje lik, a ja imam puno zlata i mogu još stvari da kupim. Tako da idemo. Ok, on je ovdje iza ugla, eno ga. Hello? Šta danas daje? Još čaša. Može, uzet ćemo još čaša. Ovo mislim da ne možemo obojiti, tako da neću. Uzet ćemo i svijeće da dekorišemo stolić. I mislim da ću da uzmem još ovih ogradica. I možda i jedan ovaj žbun. Evo me kućici. Ok, prvo imamo ove svijeće. Naravno da ćemo ih spustiti na naš sto. One moraju biti... Oh no, čekaj. Ok, jedna tu. Ovako, tu ćemo staviti svijeće i mislim da je baš cool.
bilo. Imamo ove male čaše, njih možemo staviti na ovaj stolić. Ovako, nek budu tu i tu. Moramo ih obojiti, nek budu tamno roze. I ova druga nek bude bijela, zašto da ne? Ok, ja mislim da je ovo slatko. Lijepa kombinacija. Također imamo ovaj žbun, možemo da blokiramo ovaj grob ovdje i sad se ne vidi glupi grob kod moje lijepe roze baze. I ovdje imam 7 ograda, tako da će biti odlično. Moću da završim full ovu bazu. Ovako, imat ćemo veliko dvorište. Nešto me ganja, ne smaraj me, vidiš da gradim. No, umrijet ću izgleda. Ubi vuka. Živa sam. Evo ga, svanulo je. Yes. Vidi Jelena. Propao je u travu. Zašto je propao u travu? Jej. Ostalo mi je još ograd. Idemo samo da je postavimo. I moram ovu svuda ofarbam. Tako, mora da bude roza. Vidi, ova je bijela. Pa bijela je zapravo lijepa boja. Možemo ovako. I ovu smeđu mogu ovako da samo prefarbam ovom, šta ima veze. I onda ćemo staviti boju. To je to. I sad se ova smeđa malo manje vidi. Odlično. Da li ovo mogu nekako da spojim? Mogu! Jej! Baš je cool. Pa grob se skoro i ne primijeti. Ovako. I obojimo ih. Cool. Imamo ove drvene, one uopšte nisu lijepe i mislim da ne mogu da se oboje. Ali stavit ću ih ovdje zato što će onda lijepo da se spoje sa ovom smeđom. I ova. Ok, da, mislim da se lijepo uklopilo. Cool. Iako ne možemo zapravo da ih obojimo. Ovo je moja roza baza. Nadam se da vam se sviđa. Pogotovo ovo roza cvijeće. Wow. Meni je prelijepa moja roza baza. A ovaj ovdje kutak mi je najljepši. Vidite samo.